Bwega sana ni untuboka gita gaka ndienda kuromba na gitio mheshimiwa speaker mbitikirie to observe just a minute bikira mwana family yari mwendari the deputy speaker just a single minute turungameni kidogo Thank you. You may have a seat. Dietso yakwa kuiro mbitagwa Jacob Mwirigi MCA wa Kibirichia na chair wa committee ya budget. Katho ni untubwa kwithirwa bwiritirite utuko bwanarwa kwithwa bwendene kiuthura chieje nekiri tumemetwe kenda tumba kugwatanira amwe gemiru. Ndienda mbere kubwira inaturi mbere ntonya kiri masabu ya budget turi mutaratara yene juria juithairwa jugikurukirwa igitara kuringi area kuthithia budget kana area twitaga na gichungu budget side ya budget any day dene kalenda kuri activity ithairwa igita na mbere yegie budget na ndi kagitene gaka itukinyite stage ya gintu gitagwa county kana watho buria buthithagwa bwa kuonaniria uria budget ikethirwa ekari na miru buchokeria nkatho nontu itware kiri babwe nyume kubutangasira tweja mashinani watho bugutwira kujukia maoni jenu budget kana CFSPA ya retro ndene ya Meru County Assembly kawaida ambecha inenkana irwa gi committee ya budget and appropriation so iko nengerwa itwejire kiri babwe nikenda tuyukia maoni jenu na mbere mbuikia ara maoni jenu ya twikiririe mheshimiwa speaker mbitikiria na gitio mbonanie committee ira itaka nguge pale wala pale na budget and appropriations in the Meru County Assembly runga